Tripura rungsrungi tongnai aguliwo bara tongi tongnai khorokni chereni shakawa kogya lamya mungsha angma karina kubuni borsoni borokno butok khlemani koktmai bakhaba patimong sangrong shali horo bujanai rokni mung khulbar jamatia bai porendro riang koktmao saimon kha khulbar jamatia bini darani nogo maichawi nogo kifili tongmani a jorawono kubuni borsoni borok rok bono a haino butok khlaimani bini shakawo aboni ulo haino hai tai khoroksa rungsrungi tongnai porendro riang bara nok bisingo bo pori tongmani jorawono nok bisingo habui bujakha porendro riang kubuni borsoni borok bai a party mungatui sangrong shalni horo aguleo kaisa ur nanglaimani a party mungatui no TSF town committee rok selengmung funugui purbo thanao thangui OC bai malaikha TSF ni adong rok purbo thanani OC bai malai sanmung tisaka samung sitra tangnai themrang rokno romui rajdhani bisungti karak majra rnani yapre romnani bagui tei OC bo kogrikha themrang bunai rokno romnai hinei tei CCTV footage nai bunai rokno sinewi mankha borok sabo tei tini sarikni bisingono romjakna hinibo kokrimani kokno saikhanarika TSF town committee ni vice president Monish Deborma agulio tongnai Tripura sarok busuk secure tong party mungno nuguino saimano abni bagino jotono hojak tongthai salbaria Tripura sarok omahai party mungbai kerenggi tongmani bujak tojak ngi tongmani satokjak gi tongmani rokno hasani hapongbo naitheni no sanmukti saka TSF town committee ni vice president Monish Deborma जों साइमानो थानाय मिया हरो जिनि स्टूडेंट खरक नै आगोलि तङै बारा तङै परिमानि गाय खरकसा फुलबार जमातिया ते खरसा भलेन्टियरिया फुलबार जमातिया बिन दारानि हरो माइसे हाइपुरो लामाव कासुजागे कुबिनिबो संबरक बाय बुजाखा खबर मांखा आबनि आगोलो हाइनो हाइ तेसा तिनि स्टूडेंट खरकसा भलेन्टियरिया मुङै बबो परि तङमानि जरावो नगो हाबै अटैक खालायजाका अमति हाइ घटना आगोलि हाइ गसारो जों अमति हाइ घटना नुगै जों बेलाय सेलांगो ते कन्डेम याफारो अमो हाइ घटना जों खोनावै तिनि पुलिस स्टेशन फाइका जेहेतु अमो इस्ट थानानि आन्दार गलायो जों पूर्व थाना फायै उसी मालायखा उसी बे कक सालायखा उसी जोंनो कक रिखा जे केस रेजिस्टार खालायखा बर' CCTV नि फुटेज बाय बर' कालप्रिट दंनो फाइका आइडेन्टिफाइ खालायखा সম্ভবত তিনি সারিং বিসিং কালপ্রিট এরেসং থাঙ্গান হনে जों खाख्लायो ते उसी सारो जों नमन कग्रिखा आं सानाम समाखाय जिन आगुलि हाय एरियाव जिनि Tripura सारो जे बसक सिकिउर जों अ पार्टी मुंनो नुगैनो जों सिउ ताम हिमाल अम घटना काइसेया थानाय सालसके मास 2 मास सिगांबो नन्दनगर हाय एरियाव अफिसार जिनि पुलिस अफिसार जिनि बरक खरकसा सेम तिखाय घटनाव कलाइखा आबनि हलो SGPU हाई कैसे टॉप माने कि कैसे रेस्पेक्टिव नि पोर्टफोलियो नि कैसे ऑफिसर बि नुखुनि बरक पंत सिक्योर करि आवर लाई सहरो नगे अमति हाई साधारण स्टूडेंट दो बर सिक्योर तमसिनाय जों अमन सारामु जों जे आगरतलानि जे आइन शृंखला अमो बेलाय तिरक तिरक बेहालङि तंगो अमो जों Tripura सरकारनामन सानाय जे अमति दंनो नजरिमान नांनाय किसा जों राजनीतिसिम खायनाया जों चिनि राज्यनि बकाइसा शान्ति शृंखला आइन शृंखला जों बजायतनो नाबो चिनि जतनो दायित्व नि आखा खालाय